kugule 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 kugule. Ngokukhulu kuzethoba manginibingelele nje umhla ka16 December ngithi kunina bafethu abantu mabacelebrity kahle baphephe bazibheke. Ngiyanibingelela ngiyanamukela kuyona iYouTube channel yethu enohlonza kakhulu si-update TV ubingelelayo kusehuyu siyandango wakanyembo ngambiza umasolution bawuthanda bafethu nani niyaza ngilutho ngaphandle kwenu. Ngiyacela nje ningeseke kakhulu mangabe ungaka-subscribe cinzelelo button elibovu libhaliwe yena usubscribe uphinde upress nebell mangabe ufuna ukuthi ke ifoni yakhe ikunikeze ama notifications uma ngabe ngi-upload video lapha ke kuyona iYouTube. Ngiyacela nje ungangilahli ucindezelelo button ke usubscribe kodwa ngaphandle ukuthi isikhathi sakho masingene shudabeni. Namhlanje ke siphethe izindaba lapha ke emayelana nomuntu wenziwa nokhuzana asebe inkukhu nempaka ebabanga ke ukuthi ke umuntu wenziwa usolukhuzana ukuthi ke ngathi umtshontshela izihlabo lapha nezisiginci nezinsimbi zakhe ke. Umuntu wenziwa siyazi ukuthi wayidlalela ke ukhuzana isiginci kodwa kwaba khona ukungaboni ke engasolunye bagcina bexabana njengoba manje sebesongelana futhi befungelana. Umuntu wenziwa ke usola ukhuzana ukuthi ke uke wantshontsha ke lapha izinsimbi zakhe kule album yakhe nje entsha uthi untshontshe izihlabo zakhe zeziginci wathi zenziwa ufalabo kule ngoma yakhe ethi emsakazweni nakule ngoma ethi sengingangawe. Uthi ke umuntu yenziwa lezi yansimbi ezidlala lapha ke ngezakhe kodwa ukhuzani uthi ke zifakwa ufalabo. Bafethu ngiyafisa ukuzwa ukuthi ngabe lithini uvulweni njengoba umuntu yenziwa esola ukhuzana ngabe umsola ngoba mhlambe enomona ukuthi ke ngathi uyaphambili noma ke ngabe kuloko kuyenzeka ngempela ke. Ngiyacela wehlele lapha ngenzansi comment section ufike ushiyo khona umbono wakho umehlabela phambili sithinta udaba lapha ke lukaTshatha uGodo kanye nomculi ke uMaskandi futhi yena ke umthandeni ke Gcokamaelisha Manqele nabo abangasazwani babanga ke into encane kakhulu ngoba babanga nje ukuthi uTshatha uzwana nokhuzani ke njengoba sibonile ukuthi Gcokamaelisha likhwelela dilika kuyena uTshatha kule album yakhe entsha lapha nembiza ngoCarrot embiza ngayo yonke nje into angahle ke uyicabange. Lokhu kusukela nje ekutheni ke iGcokamaelisha libone uTshatha uGodo gida nokhuzani emva kwaloko ke abaphindanga ke bazwana. Siyafisa ukwazi ukuthi ke ngabe ke indaba iGcokamaelisha lizonde wonke umuntu osebenza nokhuzani kodwa ngifisa ukuzwa umbono wakho ukuthi ngabe wena uthini nalolu daba. Yehlela ngenzansi ku comment section ufike ushiye umbono wakho khona ungakhohlwa ukusubscribe ukuze uzositholela izindaba ezivela kuyona le channel. Okwamkosi ngivala khona la mbukelo wami ukuthi mahlangane ngokulandelayo ngiphuma kanje thanda.